Raja nami siap kami pemuru muna keluarga besar Malau. Ope hupasat kami ma partikan okurajay. Jadi mulai ma amang baru Gabi mantulang. di ulau nak kasaramatua nungatung sangap hami di bekamu dinarohamu marsoba tu hami nungatung gok ijalo hami anggi matutu amang baru di masa mata di masa amata di bata di hamu kafasu-fasu ima di puri na baru nayon Gabi. amang baru nakin nunga di pasahatamu tu hami ima jabar nagok mardongan eks tiu agi matutuang buruh songon hatar si tiu na mardok suhu nomor saudarai pamur sematong tu daging saudara tubuhi si palong epul matong si panyak kaluholi Matutu. agi matutuang buruh si paulak kosaluja jala si panedda panaili asa dohonon hatarin na matua amang buruh asa gabir lutong sadari napuran siya nakola dolo pe bibir na ditolonat do anggodaina asa anggia matutua mang boru hatan si tua tu naman dok hobar akan ni pasaha mo sa bamutu hami dohon na matong hatan si tua naman dok asa tua dotong namar halto digagar dan didobian horos matok kami sa luhut raja ni hula-hula naman jalo asimarohan yang mata dia beta marhita tayang nami kok matong dihamu akka pasu-pasuna sidok boti mahami yang perlu mardongan boleh ate Gabi. Ujungnya mu Raja nami. jadi amang panggul pangkursi mungagok aka ada no pasatami tuh bartu parsaruma tuan ina buru namion adong hatan ina matua na mandok ujung hami tortor nami binua multio binatu panuhatan goko imamang sitio-tio hasahatan horas 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 Alay mamerek kita amang. 5 menit na nama. Ina ma? Oh lo. Ay mada, anggo tulang nami si dauru ko diyan torok na niyan. Jadi yang Jadi kedua, semua ni ma Raja nami tulang nami Raja si dauru. Inaroha si pulmar si panganom mate Raja nami hujuh hamen dok kamu. Ala hubereng. Pada nami. Ala neng martor mahami rabdo raja ni baru nami bagasan tikyon. Atong pada nami. Bama godang mula gabi mula horas las pasada madoho godang liat nai. Oh no. Rohita hujolo, tato motol mo Raja. Rohita. Mundur. Kembali ke depan. Iya. Tangan ade, perboru, bor macam boras. Sudah. Nah, dipasang. Pasahan ada buat iya horas jadi hupasahat tami zohatan ni boras perai temang Gabe. iya ala nok sikop sahat hupasahat tami nakin boras spiritu hamu raja ni parburun nami para saluhuna adong kudahatan ni nama dua nama dok pirpokin bahul pasalongan atau pinaso ni ulaw non pirma to di kamu raja ni baru nami para saluhuna saya luju ma dapotan Madu tu. amang baru Gabe tulang.
Di namar natapak kita itikyon. Di namar hitihon. Naung jumulo. Lao iboto nami manopot Tuhan na. Adong do hata ni namatua namadok. Dara nasi manu inna sibot terniat dora. Dang nasi tudu turpuk siakut olomoni roha. Mulahita siyan keluarga marpangiduan. 10 tahun, 20 tahun na yan, ikon na yung dungan at iboto nami martukar pikiran, manang tukar pengalaman. Ala ni Dr. Bayan so, adong lungun ni roha, iparborha ni iboto nami manupot Tuhan. Napaduahon, hata ni namatua namadok, ulido jaladinggan bukulani pinaho ni Sikidangi. Ulido jaladinggan ulaw ni mula sadahamu yakka namar kahamarang. Hebat. Hami siyan tulang muna manang bona tulang sidauruk apala saluhu na dison. Marpos ni rohahami. Dihangu paparan nilai ko amanian manahyan opumor doli. Manang opumor boru na tapado-pado ibagasan tikyon. Iko sadahamu anak boru rodi sudi paparan nilai ko do ibutok. Unang adok kubigihan na kanahurang dihamu ipudini ulaw ni iboto namyon. Asi marupak rohani Tuhan. Si panupahi madihamu amat karibata alayang ko na margonggom tong mauputa mula jadi. Atong laho pasahaton na matuhamu. Pasu-pasu nagok. Waka berenami ibe berenami saluhut. Paparan nilay nami iboto nami. Alay hubereku amanipogel. Adong do hatanin na matuno da ina martanipok kita mang. Hori iho ni dotorin na hata singoton. Ho do hubo namang. Songo patuhami na maluluhapi hito makatay. Alay sesudo adat na dong yahon. Imedanon autang mengerti yamang. Ho manalaho patuduhon kasahatan na. Alay hubo kambil son hot songo pakatiyotay. Hataho mamang na songo dia parpyak na. Jari na parjolo molo siat tulang. Sesuai do pakatayot na budari raja namin na Maria Raja. Ang gulos tohonan dangadong dibatasi. Ako siat tulang. Alayang gosian bona tulang. 5 lebar ma. Dohot hula-hula. Namar hamarangi. Tongdo si dauruk 2 hali. 5 lebar ma raja nami pasahatomo. Hula-hula na poso tongdo si dauruk 5 lebar ma pasahatomo. Ayang go tulang. Dangadong upatok kami. So kung ma naparjolo huhataw kami turazay. Suray mo na pasugi ulaw taon. Sarupa do ulaw ni tulang pamupos nakin. Rap do tao mo na turang dison. Nakakaadi di. Alay mo na ibo nangyari. Mungkin adong otik raahana. Agak beda na. Jadi ono nga sikot makatayahan. Rap do ibabarek po son. Ang manipugil. Nasungod din nakin. Hinaulini. Ulaw tayo baga sa sonaryo, sa darion. Nga sikot memang pakataw ni. Sama iya manibugil. Memang. Masuk masih kangen. Oh, hasahatan na naman eh. Oh, lo. Oh si nomor 2 mon, si nomor sada isorpi mak. Oh lo. Udah. Oh nomor 2 mah tutu nama Naroison. Langsung mah nomor 2 siap kangen sorpi. Oh lu tulang. Oh iya, jalo hita. Masuk nomor 2. Marudut.
Masuk mamu saya Borussia kangen. Borussia kangen na Uria. Masuk mamu saya Borussia nomor 2 na Yulung. Masuk mamu saya Borussia nomor 3. Masuk mamu saya Pahop Pusian anak. Pahop Pusian anak. Masuk mamu saya Pahop Pusia Boru. Masuk mamu saya Nini. Masuk mamu saya Sian Nono. Masuk mamu saya siapa paran ni opur regilan. Arong dorona si denekin. Masuk mamu saya sian peparan ni opur nawe. Rade, masuk kita. Siapa patop? Jadi nakin alaw nong dapotan nakin apakem bersian opus samelan. Masuk mamu saya hui nang Nayernes. Opus samelan. Sian inang Nayernes. Masuk mamu saya sian opu batu. Moloro 2 boy merkati. Masuk mamu saya sian opu josron. Masuk mamu saya sian opu maruli. Masuk mamu saya sian opu lusman. Masuk mamu saya sian Parnagapane. Parnagapane. Masuk mamu saya Borussia Bulunan. Apa Ririn? Masuk ang muro. Masuk mamu saya Panuturi ni Ulaunon. Masuk saya Hu Panuturi. Tarsongoni maratulang hasatan na nungabe sikop sudi. Oh. Jadi masih kok na sian bona tulang. Ay tulang ido kebe bona tulang. Sida baloki ido tulang. Lolo, unang kebe marhusoran non dulu karohanin na torop. Idiya bona tulangin na. Jadi mauli ate ma. Dihamuna amang boru nami hasuhutob bolon pinopar din na boru nami. Gabe tulang. Dison rodo hami manggohi sian hula-hula na marhahamaranggi si dauruk. Molotong songodop pe di harorot. Nian adong dotoro sepiga hami di tebungon. Alay ala adong ulo si songodot tong di samosir. Nasida matuhuta aw madisodo abang udon do akan borko do pungon. Gabe tulang. Las marohamuna abang boru. Molotong songod dia pe nahupa to pahamian non las marohamuna songondang tahatay. Ditikiri araja ng isegil pagkatayon ni. Martangiang mahami tutudo pag debata di kata tangiang niya matarazay na tasuribada. Asa dakadi jabi-jabi na hudakan si Marlasuna. Hata nauli na dengkan na pinasahan niya matarazay na tasuribada. Nang songonin na si Dauruk sa isahat matuha muna apuan muna. Ay, matutuwa. Jadi martangiang dohami do pak debata di siala parsarumatuan ni naboro namin di saluhut na hamuna paparin naboro namin. Asa
Jong dengan ada pauluan menata natap do tepat tepahan. Asi marohani Tuhan holong marohani debata dapat mana ni jalah hamuna jupang mana di luar. Tubuh madi hamuna anak nomor sangat dohok boru nomor tua sabuy hamuna nomor pesta ganuk tahu mengakaro mai ganuk bulan. Jadi las maroh hamuna mang baru adong dohok kami di son ulus 10 dua hula-hula nomor hamaranggi hamu mana mangatur hona mang baru panuturi. Asa sohono sondok matua si titik masih gopa golang-golang mapangarahuna. Tu songoni penaboy di pasah sian hula-hula namar hamaranggi amat tari batama namang gohi pasu-pasuna. Olian. Sada mau boru. Sada hamuna ise hamuna na tolu. Sada mau ita na marhamaranggi mardus ni tayo ma opu Josron, opu Lusman, opu Maruli. Mardus ni tayo ma muna. Roma sada ujolo. Akan na romas ni mara. Sada ma hupa hopu mewakili. Sada ma hupa hopu. Sada mamuse hunini nono mewakili ngalima bena kini katulang lima nai mamuse kan sebuiris ya jadi sian hula-hula namar-namarang ina sada nai anak matong sada mewakili anak nina dua-duaon huhami maau angan kisi sekangan. Sara mamuse huboru. Sarana yarong iboto nami Nayandi. Oma persada nuboru Nayandi. Arang do pemse. Banakin oi. Halo. Akang naromas ni. Oh, akang, olo, akang naromas ni. Boru ni na boru nami na sobat si siatar. Ay dia nekin. Manang na iboto nami ito ni na sobat. Ama sobat. Sada mana sida papar si jabat na boru nami si siatar. Na Franky dot Persitalasari. Oma mangaraw sudah. Jadi bayi kita nama Ramaranggi. Songoni ma sian hula-hula na marhamaranggi yang baru. Anon ipasahat ma tu hula-hula na poso. Olo. Sa matua mamang udah. On hula-hula na poso si Duruk sian haranggaul. Lima maritehon lain nami dot ito nami Bapak John Riz. Jadi ito nami tu lain nami dot ito nami ya. Sok sonopele dot ito. Roro nami dah. Nong do mudo parihan nami dot akadong at tulo nami siya karanggaul. Jadi hanami mah utusan naro panorangon. Jadi son nadong do si bubon nami nado mo pakatewat tale ulos dong nabok ka nami 5 ison. Jadi sada itu duhan nami don uloson hapiakan na ima tulay nami dot ito nami. Jadi naopat namu mah. Oh, sada tulay nami, dot ito nami,
Sada tu berenami tulus sa si Joris dot anggi-anggina. Jadi na tolu kamu ma nodo. Ini ma hatanami. Nah, masuk si Joris, si Andres dohot, si Lucy. Masuk mamu saya. Sama mewakili. Ijo kami mamu saya boru nami, berenami. Sian lay amaris. Sian lay amaris. Boru nilai amaris, manang na anak nilai amaris. Unang daw. Siap-siap mo sa boru berenami, ima boru nilai matunggul. Berenami, boru niya matunggul. Hatop-hatop. Unang daw. Ate. Siap-siap mo sa dohot helanami, burunami, ima Syria. Amarido. Batu lang arong dobe. Saranay. Burunami si Agnes. Si Agnes. Jadi tersongo ni marak molotong arong penon manabayan nomma. Terpuji Tuhan, terima kasih meni Tuhan. Alani depan orang najenges suata sadarion. Jana ibang sugas nasihat sa dohita agebe na ibang susuan uru kita. Jahanami roh hijon, habani hasadaon sideuruk boru panagolan na adong iharanggaul. Sonay koma jongjong di kata sideuruk ay matulang habani naipera. Jiholikin be tulangan naipera be adong dolo solong na sida adong lima. Di nggo hata apa do kana wen siam le tanami na siam. Ay manata tulis imani Filipe owat ayat owat sonon hataon. Marmalas ni urma siam tong ibagas tuani. Sana huwa taon marmalas ni urma. Masa ya taon malas ni ur tapi kita ibagas musun ur. Anggoy pangito nami perguluan na buron. Ya po nami jolo mana kapersaya do na buron. Jangan na bujur. Tengarhan nami homa nakingan kira-kira umur na buron ma hampir sia bulu. Luar biasa. Ai sada malis nuhur dai. Jong yata sol hamatean agar do tonjan hita jol manggo sol hamatean. Jadi sono mana mas ai rencana itu dai. Kalau Tuhan berencana ai sada malis nuhur dai. Jana ijon do homa dalan ni nangon. Aseboy atau penjambatan ni inangon, aseboy pajupah do nebata isuruga. Jarawan nami sadana siam satonggo hita asebodas ijalo to di inangon. Di songon patibatiata le
yarang gawa pe holi igoki hanami. Jadi songon ulos abus iluh nebok kanami habiasa daun adong do sada. Habis karena holi hubeni ni bajorisma. Sonai homa habani tulang nevera adong do abon ulos holong. Habis karena laku boto seutama inang holi hudi se. Pak John Riz sada, Wena Pera sada, Bapak Spera sada, dua naik huse, Una Bruno sada, Huwe Pak si Joris sada. Jadi songon hatan upas sama hatan nami, sipang pagkalbuan ini dalam kariahan. Aha pelang hinasuang, onggoros do pariahan na siap. Nama terima kasih. Langsung mah, ulus sulung yung pasa. Iya. Bagodang na mang. Iya. Ema. Iya, ato mah ulos sulung eh. Hujabe, asal-asal malas pag-umpisa. Halo. Iya, madal. Bisa mah kemodurohanin bersama itu sorong. Iya. Iya. Bagaimana? Bersama. Iya dong. Iya. Ya, oras. Luma, lopes, lambe. Ya, setia. Mengelupi ma bata. Nay ma? Iya. Ala neng mengelupi mahami pada nami. Hurazani buru nabi dison. Buna tulang nami songonin ang dohot hula-hula namar hamarangi sidauruk songonin ang dohot hula-hula na poso
Raja nami di bagasan bason tung mecelas roha nami di haroro muna. Gabe tarapul roha do pikiran nami raja nami di haroro muna dia pada tikion. Nakin di wakamu boras pir di situ di raja nami asa firmen na poki bahu-bahu pasalongan. Saya firma to dinami lujul-lujul ma dohot akka pasalotan. Songoni dobe dohot akka ulus na herbang sitorok rabu asima tuturuhan itu hatta saya mangulus daging pangdusutod di may dihami raja nami tujuluan narion berita gabe berita horas ma berita nami bigyo muna akka pahup muna ibibere muna songoni dohot akka puda hata pasu-pasu na pinasa muna raja nami asima tuturuhan itu hatta sa dipasao may itu kami asad hodom masongon hata dina tua-tua na madok jumani sa pulpito ma jumani sa pulalu hata nauli hata naringgan na pinasa muna saha mahua po kami sa martongan itu raja nami di bagasa titikyo romahami manobar rajai menutung pianon sungguh dia soba nami itu rajai las maruha muna raja nami asiruhan itu hatta mamasu-masu dia kapatud dia muna dia pudian ni nabur munaon imana tutuan nami on saya dapok di hamia kasilas di roha tongdo pasang pon nami hamu raja nami tua katik kinalahoro so konibe nabui terpatu pahami adong do hatari ni tua-tua nama dok dak sudat pe jadi balia dak sudat sobanuhu pasahaton tua karazani hula-hula molo pe sosa dia raja nami didok na tua-tua titik ina nanti noba golang-golang rau-rau na molotok songoni pendo nabui terpasat tami raja nami tu rajai soba nami amat tadi batama nagok manabai pas-pasu Badudu. Satu belakang Siap.
Bauli ati amang baru. Takas tutu di burjumunai di namar hula-hula doho namar tulangi. Baru nami. Pungwa si Dauro nak sekarang gaul. Baik Oh, Siam. iya. Adong. Najut betul lah. Gabi. Bauli ati madihamuna mang baru di silana roha muna marsob batu hami. Dihuturin daka-daka arkade de ebeng-ebeng. Roha muna marsob batu hami marbunga-bunga tangan nami di bekamu mardong akebeng. Matutu. Marhitei amang baru di pasahata mo do di sondo ay si Tio-Tio suang songon ini Jabbar. Last roha nami amang baru atong dohonon nanging asa pinatekok kujurin na hoto pinitapian. Tusiha muna sa luhu na pinopar ni na baru nami tusima dapotan persaulian. Matutu. Jadi inna roha songon ima siya kami asahan nakijabbar ni siya pungwani langsung may Langsung wa bangun duti man tulak. taujungi ba ti amang Olo, baru olo. dus maruhat tate hula-hula na poso doho bona tulang. Asa tinahuin na mualtu binagkapanuhatan. Bayan madihami gudak si Tio-Tio las padung mato sa hatan. Iya. Oras! Oras! Om siapa Oras! Sekarang kau. Hai, Pak. Adalah kaki saat rodi ujung di partanaku togu mau dono tulang bumi sifat tadi luar porseaoku ini dia nanti portibio alay luho tatap otuhaku margogodo awo digoduko ubotodo takas panaguonu diringodo lakati saat rodi utumi partanaku toku mau dono tulang bumi. Atau kumpa Tuhan apor seaoku asa polikuho mangkiri mau usukoi patulus partalaku potimi paringan malia ubotoro takas panaguonu diiring odolan kaki saat rodi ujung di partanaku togu mau dono tulang bumi. Nangku malu sangat kalau rope nang kali sumsungi lamat karang konsorki molo Tuhan paratasan madok kata naik kesal saya sakoi
sai sapoi Tanque mapia ursi mga lugar sorti ay Tuhan kuroti nang pegoda pemuski lau pangarom sorti sai daroi san lampuki atau perlo gombro soluku pulabuhan persona I so adong pedapota susah ali terus tu sinang pardalaki lau mandapon surpoi sipatana ento lonotoa sohalugari galumbangi tui sema porusaki ikon kutino tonto Jesus ki si pantana ento lonotoa galupangi kui sema porusaki ikon kutio tontong Jesus ki ikon kuto kutaki dinarana sai mauli di parukila na susah Duke susah porusaki nang di dalam laut surga nabalik lu meteran dibalik. Oh, balik. Ah. Berbalik-balik harus perasaan adikku amarah kami berbalik museo rohado au dingoluko kokas rohado au dingoluko tonton rohako pauliate Tuhan dia Mauliane Kokas roha Maringan tolong di Tuhan dia Marda meja
mak. Oh, olo. Lanjut mainang. Alan ni udah nih. Tes nungan. Habis acara no perjalanan umum pinangido tudungan PBB rekan juang narosia PAC don perwakilan siar ranting-ranting asa merapat mai tatuson habis perjalanan umum hita nama masuk Pardame jala sonang dongonukon dingonukon pardame jala sonang dorohako tong tong dirohako mauliate doklas kirona maringa bolong di Tuhan dia mauliate doklas kirona maringa bolong di Tuhan dia. Amaran kedua. Kok tolong ni Yesus ingolukon kok tolong ni Yesus ingolukon tonton dirahakon mauliate kok las pirona maringan tolong di Tuhan dia mauliate kok las pirona maringan tolong di Tuhan dia. Dihamu keluarga amak tuan nami keluarga Malau sosoni sudah kapoparanna dison rodo sian pengurus Pungua Silau Raja DPD Sumatera Utara dohot sian DPC Kota Medan jadi sian pusat DPP Amangguda Sigurning Perhelvetia Dewan Pengawas jodoh Ketua DPD Sumut Auma Margamanik Ketua DPC Kota Medan Sadarion di keluarga tadi son sisada lulu sisada anak sisada boru rohita poparan no puta ima poparan puta Silau Raja sisada hasuhuto dohita jadi dia pe nau dadop di hasuhuto di son sosongoni dondang di poparan di punguan di poparan di puta Silau Raja mari hite di Botarion di Sorodo sian pengurus ni Pungatta nah dong di DPD Sumatera Utara sosongoni na mewakili sian DPP dan Kota Medan tu songonope don arung di Tembungon songope di Haroro jadi Las Marohan na mewakili
Jadi macai uli ulota. Dangarong meron setahun na kita di Ison. Bolo hupay utiun na kani. Ison ang jam 11. Dalo pay utiun do jujur ngolo ni dia inangon. Satu do di patorang sudesi macai torop. Baka basa-basa pasuk-pasuk ni tuani. Asa dohon nami song dohon si tua-tua. Balgay na tiyang ni rumah balgat tiyang ni sopo. Gabi do inang na tua-tuaon. Ugabi ang mahamu akapoparan na. Asa bonan niya puriman niya sa tapongan. Sa tubo makan na muli. Julu-julu pangomuan tujuluan na riyon. Asa emes tabatua maperlinggoman ni si Borok. Amat tadi bataro nomor tua. Horas masalu na poparan di parorot. Alasadado kita di poparan do puta silau raja di son. Na mangulaun-ulaun adat parahadop pendak kahorong ni hula-hulata. Asa dohon nami masongo si tua-tua. Asa balit ang magiging pagabi tu marol si taduhan. Arita do sa luhod na poparan do puta silau raja gabi. Ay sadado kita di sarion marsi Paulo. Matutu. Asa sa ulu satu batean pasaton nami matuk sa dia pendon. Dia saya matotu panggabian satu para horasan. Di tuhata moliate di pungata di sadarion. Las roha situtu boy mardalan dengan akaulauta di sadarion. Jadi di son di hamu abang nami Bapak Pogel dot ito nami nayulong rodo di son sian WA grup ta Rasi Maduma sian SD2 si Manido. Jadi tong torop sopiga pi amin naroo di son las marohamu kami natulu di son sebagai perwakilan. Jadi asima rohani itu hataribata totong dilean di hamu ke pasu-pasu dilean hipason. Jadi anon natarohonon nano inang ta si saur matuaon tutoba kami sian guru Prasimadiuma madok tutuhatay sa ilelem map hipason liliad dari pure ni kedalan di perberangkat ni inang tua tu samosiran non. Jadi di son di patupa WA grup Rasi Maduma do ringgit sitio suara. Jadi songon nani do ni na tua-tua dohonon. Jadi anggota kita anggota ni Silau Raja Tembung anom mahita masuk. Rasi Maduma saya godang mah pinasuna. Sa tatangi honang anggota natong sektor Tembung. Siapunguan ni Silau Raja. Eben ni Batua perlimgoman si Boro amat gata do nomor 2 hetong mahamu di Parorot. Matutu. Ai di nialang langka taboy na paridian. Tu dia pihamu akka abang nami akka lain nami ito nami mangalaka saya daw ko ma ka prasulian. Matutu. Saha-saha ni Solo saha matubotean. Saya saha matututa taruhon inata si Saur Matua. Tuinganan na perpudi tu samosir. Saya saha matupanggabian saha matuparosarasa. Late madita salu na. Sakot marudang sitala saribaya bani bulan
tongon. Domado kay tamarasoman. Bismillah. Tabasahan kayo ng gudang tungan tayo puri. Ligat. Atong may tabang doon kayo na kanon. Ada na sa kayo be. Pinasama tu bebe. Jadi sama kita tu pemuda Bata Bersatu seperti saya tuan asa merapat minta sudi.